Tariki ne 25 nemo mutinyo gatano na kabiri umwaka wiga bwikiri bubere 23 asine yariganirwa ikirano gukoretera amangana maya asenchira yobwenye nyara sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonya gwetera www.ndizitv.net karansa oike elinde ngomanyi amangi singa kitoroche abwatanikorwa ase obomobwa azimio la umoja nigo bagendete kuinyora bali babete bagusiria obugima bwabo singa kicho korobekana nabo igo bali babete bagotigirwa chinkoma chintindi ase chinsemo ime ya Kenya nabo igo singa kitoroche abarai babere bagwesoke bene nabo igo komochia abanyanyimbo kubwatikana no gutumeka chinguru chinyinge chinga kicho korobekana boigo ni gotorocho murai wense Dr. William Ruto abakagwikerana asense ya Tanzania asege karakia bene kikigendete gokorekana linde gukwanira na kibagukinya uchumi ase chinse manchumurigere ryetene Fridah Kerubo na sinsemo chiberkelyo nigotokubwatanere Joshua Auta tuskato nyegera kwirananda sege Kerubo sio elinde ngomanyi amange Mancho muligereri yango kwaligane bene elinde tosange asobwamo gochakabona iga goika omoelyo Amayia yebire biga nigo tokoyechakira ase orogongo rwa Gusii asingo kumenya buna nigo eki na kebwateraneti orobeberu mochi okeroka kegendete gotegererwa ase kegamere kenene egia keroka umunachi okina mugo kamau nigo agendete kora eki nekyo ase orobo tiro gendete korwegwa igoro yechimbe becho I think believes it's for recusal. Yes, we are opposing that application. You are? We are opposing the application. We have filed a grounds of opposition in respect of that application. My Lord, with the issue of comments, I think we leave it at during our submissions. We are to seek clarification, and the petitioner related that we will be commenting at the end of when we will be doing submissions. Then there are the applications to study the reports by the IEDC and the National Land Commission and make written comments on the same within the next 14 days from that of July. Omorai bekiama gia ODM asensemo yabasai me county ya Nyamira nego aisokire bene nabo igo komochia abanyanyimbo asogutumika chinguru chinyinge chinga kichokorobekana usanga negetaseni gia Ndizi TV nego abagakweneke buna nego emerobilyo agendete ase okwinyora bali basiretie obugima bwabo chinga kichokorobekana Rosio ndikingorkwa chama ni ODM na Azimio. Really tuko document sana. Tore very sad. Asenga jo abantu baitetwe na abasigari gusa. Abantu abaga barenge kwandamana bakoboria haki yabo. Obogima bwakongire nakibare kobori. Lakini abasigari bakabaka masasi bagaita abantu baito batatu bakwete abane baito tamanye ti abane bari gitari abangi. Gotoko condemn that brutality today. Todo te bagaki. Es serikali kwege dekira se constitution. Ngato tare ngora maandamano ngora. Tore peace. Ingi bago tu akana masala. Kombara jaba sigati amatiga mangana yi. Nonya parabuo basu mbogete. Onya to ko robo si 250. Abarabu no ba ko robo. Igoti gato baamo. Abantu ba Kenya. Kobori no mo to kobori. Orio monene. Motorio monene tigato tebi. Na kia kuna ni cost of living down. Mwanchio murigeria ngosabo kwabera yone merobili gendete gokorekana ase county ya Kisii ase obugatagatibo mocho bosongo ase bagendete gotongia emesuma inde koinyora bali babete bagusiria obugima bwabo nabo bali babete bagotigerwa chinkoma chintindi chinga kichio korobekana mwanchio muriye gotigana nayo ni gotokwenda goika county ya Nyamira
ya Nakuru singu kumenya boigo nigo omorobiri yogendete gokorekana ase abegeno barachigwikirana ase ekanisa ya Catholic ya Christ the King elyo kwenekebna na barabonko inyora bali babete bagotigirwa chingoma chintindi chinga kichokorubikana na boiga bande gosiria obugima bwabo okwana Kerubo bwikiama gya ODM imeye county ya Nakuru Asunta Wangoi nigo ainekebna nigo omorobiri oyo orabe bwo murembe asainekebna nigo abantu babere gwikira bonaiga babete bagosiria obugima bwabo imeye county yo chinga kichio korobekana. Na ningependa kusema ya kwamba siku ya leo ni siku kubwa sana, kama vile kinara wetu Baba Raila Amolo Odinga alivyotangaza ya kwamba leo hatutakuwa na maandamano bali tutakuwa na kumbukumbu ya matokeo yaliyotokea katika zile maandamano ambazo zimekuwemo, na tutakuwa tukikumbuka watu wawili hapa Nakuru County ambao walikufa, mmoja akiwa Okoth na mwingine akiwa Hussein, na pia tutakuwa tunakumbuka wengine, tunaomba kwa ajili ya wengine walio hospitalini na wengine ambao waliathirika lakini wanaponya vidonda vyao katika manyumbani mwao. Kwa hivyo kwa Wakenya, sisi kile mtatarajia siku ya leo, tuko tu tunaomboleza wenzetu, tuko tu pale kwa sababu ya kuomba na kuwaonyesha solidarity wale ambao waliathirika katika heka zile. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya amani kwetu. Siku ya leo ni siku kubwa sana kwa Azimio, kwa sababu kati ya mambo ambayo yameweza kutukia, sisi tungali tunajua amani ni ya muhimu na tumekuwa tukifanya mambo yetu kwa amani, na kwa hivyo siku ya leo hatuna mambo mengi. Wa Kenya wenzetu na Wanakuru County kwa jumla tupatane saa 7 pale Christ the King, tuweze kufanya, tutawasha candles pale, tutakuwa na maua pale, jamii zile zimeathirika zitakuwa pale. Mwancho mulia gotigana nayo ntete tonde mase ya mowika county ya Nyamira tuligelie na kemero biligenda takwanekigwa anene mono chinga ki omoraibe kiama gya ODM asense mo yabasaime county yo Dennis Marube aberega kubolia abanyanyimbo gotiga gotumeka chinguru chinyinge chinga ki chiokorobekana oigo nigo ainekiri namba gendete ne merobiryo asoko neke mnango inyora bali babete bagosiria obugima bwabo chinga ki chiokorobekana. So litukulia lero mora aware uno musikira ila mona dinga achigete to soke woki mesuma intwe bunoro bagarwa Nyamira, especially as a county era allied to Azimio la Umoja One Kenya Alliance ntoka ndate kuyaliga na Kerubo, so that tokore candle lighting in respect of our people who were clobbered, who were being beaten by the police, au abiri bakwangaishwa n'abanyanyimbo ngasingi nje yoko sokara bukuburi kire kiabo aba na inchi abatalia makosa bakorete because era asiri chiko una abantu nabo bago sokara bu koreta mangana base serikali wetira sokurubikana omorende, lakini abanyanyimbo babere bakorekana gutumia chinguru gwetanie kerengo asoko severekania abana inchi bagocha mukurubikana na kuburia yara yabo igori buriria na gucha serikali ya Kenya Kwanza ndiringa bamingi most of methodology como understanding the constitution whatever about demonstrations and picketing inkige kugera abanyanyimbo bagutumeka chinguru gwetanie kerengo oseverekania bana inchi bagocha sumurubiri bo morembe kuburie kire kiabo. Omo MCA we wodi ya Kimera James Matinga nigo agendete gusieria chi project anamana kwenekebna abamenyi benseme yonko inyorera bali amache usanga kurwase kinyoro kia getabo nigo airira emirobiri ya yemikirano anamana ase okumulikira amache Chinsa cyona bigo kwenekebna abantu bonsi ngo inyorera bali amacha yo lakini iliko liki ando kuliki hapo ndaro sete Ndiye au jana enda macho kuna kuruga direct na baforo ikolike raisi kuma macho agore ira niko twachire na aba engineer bakurwa se department ya mache asoko cha kuligereria e project ya macha ya kurugetabo na ndagenda Kimera amacha ya abeirega ase miake menge korwa gachage tuno mo skeo kioma 2002 mpaka 2007 na intumune county akaratwa chaka 2013 togacha amacha yakaba handed over gocha se county government
tugatema kuyakorera renovation ntuatemete kurucia machandiri ogaro egera soego chetangima lakini omo contractor yaetwe kolekana nga akamusinya ntutagete torora machaya tuyamente chinguru asijibesa twabege torora se financial yeye ya 2023-2024 chibese icho chiche chirosia machaya aruga egera safu kemera Umoroverio bokurwa amaegelio ase abasubati nigo ogendete gokorekana ime yo muchio busongo ase omubagani oyomo elinde kweneke mnango sege tabale abasubati nabayo kubamenta chinguru ase ngencho yo kweneke mnango enyore abale amabaga mange ase oborai moroverio nigo ogendete gokorekana asoro gongorwa Gusii ase abasubati babere bakobori gwa wesokia asobonge elinde kwenyorera amaegelio yaso kwenekia obukoleri ya asamatuko abusyo. Tinga kiechio boigoni go abasubati bagendete gusegetwa asokorwanirira ebirogo ana boigo gosoa ase oborai okwana ase egeikaro gia Vital Voices Engage nigo baereire emechanda abasubati bagwetera anomono ase bakonekenga ebinabyo ebitango byabere bikobalina gosoa ase oborai naboigo gotainyorera amabaga ao. We need very strong women's voices. As was said here in this forum, 80% of our women live in the rural areas and they do not have very strong voices that really represent the issues that are affecting them. The issue of 2/3 that we've been battling with and handling in Nairobi for the last, or rather in Kenya for the last 10 years. And we have all agreed that it is time for us to create bonds in terms of sisterhood so that we can pull each other, we can pull up each other, not pull down. Because I see most young women also making mistakes when they introduce themselves. They say, I'm a woman, I'm young, I'm what. That is nothing. You just have to give out immediately. If you have a minute, showcase what you can do, then focus on your gender. Omorai wense ya Kenya, Dr. William Ruto nigo aikirana asense ya Tanzania ase egeikaro gia barai korwa sorogongorwa Afrika iligo kwanira na kibago kinia uchumi. Okwana omorai wense ya Tanzania Suluhu nigo airira ekirenge kenene gigeikarekyo anamono ase ogosira abasai nabayigo kweneke mnango tuara bale obumanyi gwetera korwa amaigelyo nabayigo kweneke mnango konya bale gukinia uchumi ase Chinsa imeyorogongorwa Afrika. Na kuwakaribisha Tanzania. Natumai imepokelewa vyema na mmekirimiwa kwa mila na desturi zetu za Kitanzania. Karibuni sana. Vile vile nitumie fursa hii kuwashukuru waheshimiwa viongozi na washiriki wote kwa kubali mwaliko wangu na kuungana nasi katika mkutano huu muhimu unaobeba kauli mbiu inayosema kuchochea ukuaji wa uchumi Afrika, kuongeza uzalishaji wa vijana kupitia mafunzo na ujuzi. Yani accelerating Africa's economic growth, boosting youth productivity by improving learning and skills. Waheshimiwa viongozi, tunakutana leo kujadili ajenda ambayo ndiyo moyo wa mataifa yetu. Uwekezaji katika rasilimali watu, hususan vijana. Mkutano wetu huu wa leo utaamua ni aina ipi ya uwekezaji unahitajika ili kuleta tija na kuchochea maendeleo ya bara la Afrika. Hakuna muda mwingine sahihi wa kujadili haya zaidi ya huu tulionao. Kwa kipindi cha zaidi ya muongo mmoja sasa, bara la Afrika limepitia ukuaji na uimarikaji mkubwa wa uchumi au chumi zake katika sekta tofauti. Hali hii ya ukuaji wa uchumi ilifanya bara kuja na misamiati kadhaa ikiwemo Africa is rising, lakini pia it's African century. Mwanchi omurigereria korwa soroboti oruni onaikire omoeli obwa mang'ana maya asebire biga korinde tosika tonyegera chikoraga Chinsa 10 ayo na mange ningo yaletere asenchera iyo bwenge nyora Chinsa mwachiche mitandao
asense moya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na wega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.net magech kamera soko ne kibna ebicha na baigo eliogi ragwikira sole asenchira ya bene nere John Kebati tobe tokubata nere Joshua Auta asense mochi biarkelio Nigeria ne Fridah Kerubo tuara oboligerelia borobia.